Munyazi wezulu ngilozi wezulu ngiyabonga ukuthi ningidudule ehlaleleni izimali khona into kaShembe ayilula ukuze into kaShembe bangcwele uthi uzofika ngishama igama elithile nethile ngile ngayi ngisho ubuya ngapha ngoba yini uShembe ubungaceli-ke ukuthi ucela kube khona uzokhuluma njengamanje nami ngicela engizokhuluma kuShembe kube yilokho okuthandwa uyena ngabe okuthandwa yimina bantwana basesulwini Paula nje kancane ngothi ngolo makhosazana engene lapha edini engcwele lukhona noma lasedukuze kodwa ngene lukhona bantwana basezulwini into kaShembe ayibaluleki ngaleyo umuntu uzoyihlaziya wena ngeke uyihlaziye ihlaziwa ngokuvula uShembe ukuthi uyihlaziye ngaleyo ndlela asukunike yona ngizochaza nje baziwa bantwana basezulwini okhuluma lapha kwenu uDlamini uThokoza Dlamini okhonza la enkulisa kumshumeli uNdithi la enkulisa ngifike ngesikhathi January 2010 ngicela ungena kule ngulo emhlophe kangcono ngizeyisho le ndaba ngoba ihlala njalo ivuke enhlizweni ukuthi konke ngafika nini ngafika kunjani ngafikiswa yini ngalethwa yini bangcwele ungena kule nkonzo kaShembe ngizoyibeka nje kanje lapha kithi kaDlamini ekhaya kithi kaDlamini la emsahweni eBhampini abazini ukufika kwamlana ngashelo umuzi bangcwele washo umuzi akwaphuma ngisipuni umuzi omkhulu belofolo waduma phansi wonke nengubo zengane nengubo zethu ngasala nento ngigqokile wonke umuntu ekhaya wasala into ayigqokile ngibabaza ke emsebenzi ke yothi ngolo makhosazana olwangidonsa la kuze kufike ubaba okhona njengamanje unyazi wezulu ngashela impanda zonke ekhaya kwaphuma lutho bangifonela emsebenzi ngosebenzi kwathi waDlamini namuza kuyasha ekhaya phuthume ekhaya sikuhlole engine fire awucishe umlilo bangcwele wangithatha umfana nemoto ayishuyi ngalo ngiqhamuthi saya 90 uthi yokhotha phezulu esibhakabhakela kanti ngento uthi mnyama bhoqa engine engine fire shazi lapha njengalapha emoto ezinda zilapha njengemoto kuyasha lapho kasasondeleni bangcwele uShembe unyazi wezulu osendize isiqhuli manje ngizokhuluma indaba nalo ngiyeza kulona saqala lapha kubaba uthi noma makhosazana lo ngenze imali yasha indlu yazi yawaphansi ngathi ngifike nje isiwe phansi ngasasondeli lutho mangifika bantu ababingane kuyakhala la ukhosa ziyabhuquza khona ingane yentombazana inalento okuthoka abantu abadala ke inekhuzana yabe ngathi isiqhulekile ke yona sithelwa ngamanzi kwenzekeni bathi hayi ingane ishise ikhethini lenyuka ngelokhuzana umlilo enyukela phezulu la kuthi apetrol njalo phakathi kwamathayela kwashaya kwangqoqa yonke into abaphuma lutho indlu yaduma phansi yonke forum omkhulu ngizoba phela amakamela lawo maningi amancane forum omkhulu ngiyafika sekunje nami ngiyakhupha ekhaya ngishaya phansi ngishaya phansi kuphela amandla kwenzakaleni hayi bese sike bengilandisa laba lapho nje babhiza basenginakezwe nginaka babhiza bacishana bangcwele kanti ngiphushwa nami baba mkhulu besiphushana siphutshelwa lenza amadoda umsuthu ophinyiphisha enkolo uyena othi ngizomkhonzela amaNazaretha mase ngiyilandela indaba sekwadlula lokushelwa kwami impahla nomuzi wonke engubabazayo othi mina nomakhosazana osekunyazi wezulu namhlanje engubabazayo ukuthi ke kwaphela inyanga sekukhona uwafu empatha ngenayo kwaphela inyanga esibili kwasekukhona konke sekuselindo ngaphela uzimila alinarufu phezulu khona ke izindlu ezindala bengihlala kuzona lapha ngezazi umuzi ingane yangakhela umuzi ingane yentombazana yangakhela umuzi ongconywana kunodala bengihlala kulona mangifika lapha endlini ezinje singene kulezi indlwane ezindala zonke zikhona ngadingiziwe bangcwele uShembe uNkulunkulu uyazi uma ucimeza ucabanga ukuba ngathi uqhambala unyazi lezoqhamba leminyaka afuna ucabanga lapho lekho enhliziyweni ngoba kwethusa lokho hayi ke bangcwele kwathi kuphela inyanga yesibili lazikhona zonke impahla kodwa sekuhlezi izindlwana ke ezindala kwathi kuphela inyanga yesithathu noma yesibili yesithathu ungqongqoshe umesheka hade wayeseyibuyise yonke impahla yami sekwakhiwa qalwa phansi kwakhiwa lo muzi adushile anginalo ngisho isenti bangulu
Ngabona lezulu ngingale ngisho isento obhusa lo muntu ongaka ukuthi ngaqala ngaphi ngoba ingane yayiwakhe yona ngoba izuthisha phela ifundisi mina ngubani hayi ke ubese kwalethi imithi efana disalo yokuse balethe imithi abalethe amatraka amabili no wavu yonke imithi washinta umuzi wabelo wamusha nangokuthi wamusha ngaphezulu bakade umuhle kwalethwa konke kwafika abakhi bakha nje ushembe muhle wayakhe nje amiyayinhle ngaphezulu kwathi yinhle ngakhelo ubaba khona ubaba sanda kudlula emhlabeni ula lokho idoli wayengusela lo muzi ovusa imilando kaShem ovusa umuntu kaNkulunkulu umuzi wami mina sila ngakho kaloku wathi uhulumeni uzokhokha i-disaster ilungiso yena umishe kade bawuvusa ngempela ke bangena umuzi wami wavuka waphila ibabaza umsebenzi kaShem ukuthi obaba omkhulu babengiqhubeka ngithalanje kule nkonzo babazi ukuthi ngiyokwenzani kuna ngibakhonzele ngihloniphe imiyalo yabo ukuthi hamba sikhonzele inkonzo ngibambelele engadedeli ngoba ngithuke yibona awuvuka umuzi qingo namhlanje ngihlala kulowo muzi kodwa washintsha ngakini lokho washintsha umuzi ithethi yonke into kwakhiwa ngendlela yakhona bangcwele ilisezwe yaShembe la ihamba khona uShembe mkhulu uShembe ongakambona ongayembulelwa awu ngiyamdabukela ngathi uShembe ngihambela kibo bonke abantu bambuleleke uShembe la uShembe ngomfanisi nomuntu ungamboni ngoba nebala efanele lapho ake umuntu uNkulunkulu lo bangcwele yavuka umuzi wamothi qingo kwaphela konke lokho kwadlula lapho wasivulele ikhabethe ke manje bethi ngizavala bese ngiboniswa ngisekhaya lemafamu ngibonise ubaba uNyazi wezulu lohamba nabavangeli bodwa ngeza kwathi khona inxiba lomunye umuntu wasemathuneni ngibona ubaba awunanga baba phasi kwisasa luyaphi ubaba la kwenzekalani nabavangeli bodwa uyena yedwa owafika wahlala phekweche eduze kwesibaya salowo muzi loyo osesidala nje uyinxiba wahlala khona ngagijima ngethuba ngena komunye umuzi ngacela isitoli ngathi mina ubaba kwazi ukuhlala etsheni cela isitoli esodwa banginika isitoli esimnyama ngiyakhumbula banginika isitoli esimnyama ngagijima ngaya kubaba mangithenga uqeduze kwakhe hawo umuntu wasezulwini wangibuka wayesesmayela nje kancane ngikusmayela sabelungu wayesithi inkosi ibusise awu bangoni bese ngisukuma ngibaleka ke ubaba senginika isibusiso ngibaleka ngithi ngiyohlala lapha kude kanti manje ihlala ngixoxa lapha kude sengibukwela kude buqhamuka njengemoto leyana hawu ngasi ngiyaphapha bangcwele engisho ukuthi uShembe uyahamba nomoya ngikhombisa iyithi ngila eTV emafamu hawu hayi bangcwele udlule lapho ngizothi iqapha ufuna ukutya kusale sekuthe nje ngila enkulisa ngelinye ilanga angathi ngisenkulisa lapha qhamuka ubaba lapha phezulu emango lapha ngoMantshanga lapha kamela ngihlala khona ngoMantshanga aqhamuka ubaba lapho uhamba nabashumayeli nabavangeli ke manje athi thushu lapha asikahlale phansi kwemanga lapha ngiyagijima ngiyena ngithi mhlambe ukhona ngiyobabingelela phela ngoba obaba funa kube khona umshoyo yathi fika angihlangabeze ngende baba ngisengenje ngodonga kanjena athi baba kodwa ungilayele kuthi lapha phesheya ekhombela ofudu ngithi nawo baba lapha to South Africa obheka baba lapha angigqokile nami ingubo yenkonzo kodwa baba engigqoke zonke zakuphelele alesithi awubahle ngisawabona nakhona ngisawubheka ukuthi ngisawabona ukuthi bayaphila yini sengila ke enkulisa ubaba ukufika kubili kumina sekuNyazi izizukela ngesikhathi uthi ngone kwenza ngagcina ngikubona nje yes what was landed esintabeni January 2010 hayi lwadumuzela ubaba abangesafa ngesadumba la sonke entabeni engithi bangcwele uShembe asingamgcobini njengoba selina uShembe asimgwinya ahlale kuthina ngaphakathi bangcwele azangasifiki ngoba mina ngibone sengibona okuningi uShembe akwenzayo la ngenzele kona mina sengigcina kukhona ngenzele kona kuthangana nje ngigulela uNkosazi lapha ekhaya uNkosazi akalali dozwa izinono ngapha nangapha khala ngeyinono khala ngalokho abese kufika kumina ukuthi hayi ake ngithandaze uShembe ukuthi ngimthandazele ngigcoba ngamafutha ngimthandaze ngimphuthe namanzi akho sisini hayi ukufa ngokudedile ilwane lekhompilwane khona la ekhaya hawu nayi ngihlola ilwane eziqhamuka phi thunywa ubani ngigcobe kuthe nje elangeni lokugcina athi sesikhathi ngibona cha umphefumulo uyanqamuka ke manje
akingekayile ngebhodlela akingekayile njengebhodlela ngiyibuke lento ukuthi hawu nazi mhlola kwenzakalani angibona hayi usenqanywe lo moya impela usiyaphela umoya bese kufika inhliziyo yami thatha amafutha akho umgcobo womzimba kutshela khumule umzimba angithi kwini la ekhaya kusho enhliziyweni akusho umuntu ngifuna ukuphonsisa ngifuna ukukhuluma into engekho kufike nje nokuthi ngigcobe ngamafutha ikhumule akhumule zonke ingubo asale ngebhitikoti ngimgcobe ngamafutha abangcwele iy'lwane zimphethe kade zamqala hayi ukuthi into esisondele enyakeni manje iy'lwane ekhonjwe kodwa umhlola kumina azizi zinayo ishaqa esitikile hhayi-ke bangcwele-ke ngimgcobe ngamafutha wokumzimba umgcobe walala ngaleyo la kuthenga kusasa wathi usengcono kodwa umzimba usadumuzela yilanga lesithathu wasinda qinqi wathi usiyotshela amakholo khonza nawo ukuthi ushebe ukuthathile ukufa ushebe ukuthathile ukufa njengamanje thatha igenzi lami ngiye ensimini ngiyohlakulela amadumba ngahamba ngiqine idolo bangcwele mina ushebe usebenzela imisebenzi eminingi nakhona ngiyanqamula phela ngeke ngidlele over wesikhathi nami ngibeka nami okuyinona enhliziyweni yami ngiwezele oshebe ningatsiki bakwethu umuntu onesikhathi sayisuthi ngangidinele ngaleyo ndlela bashe ngithi ukuthi ushembe asibambeleni kuye kuningana kwenzile mina ngiyambona kuningana impela kwenzile kumina futhi usaqhubeka ngenzelo bandole mina ngathandaza umuntu egula ngithandazela la endlini ngithi kwadlamini ingane omenye yakugula ngithi madlamini nangithuma kushembe so ngiphambi shembe ngixoxa noshembe isindele ingane ngoba ingasinde ayife ngingcwaba ngisayi emsebenzini ngake ngisho njalo ke ngisasebenza kuyasinganisindile sayanga kadokotela ngoshembe unyasi lezulu bangcwele aphile kaHlembe mnandi lonke amakhabetha asuka afudule konke ngiyaxolisa ke endlathi suthini inkosi